Pangadyantanay po yung pamagtaon niya. King lagyuning igpampo ning anak ampon banal Espiritu. Amen. Malugoday pa, kagum ning puso ng Yesus at makianig ng sakripisyo ng misa, mabilog ayato. Daraon ko kay kayo, ing sablang isip ko, amano, tula at kasakitan, anting kapaglarinan, king kasalanan, para king pangabilog daring sablang bininyagan, at king pangaligtas ning yato. Ipagkalubyo, king kapamila taning pamagkalam ng biye, ning banal ay espiritu, at ding panalangin ng Maria, induning iglesia, imbiye ko, kaniting patingapon, isuyo ko kay kayo at karingaliwang tao. Darawon kay timbye para karing kayadwanan daring kay aming obispo, ring sablang apostol ning panalangin, at lalong-lalo na para king kapag nasana ning kay aming Santo Papa, kaniting kasalukuyan na bulan. Amen. Sagrado ang puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Kalinis-linisan na puso ng Maria, panalangin mo kami. Patulunan ming Apostol Santiago, panalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos sa may payang tuto sa sambandak at pasalamatan, ulining lugod at lingap, apapakit mo pintaong kaya kang lelangan. O mapaglunos sa igpa, patawaran mo ring kasalanan mi. King balang panahon, liligtas me at kakabos, kaya ang balayan. Ang mamaus at manalig, kaya ang lugod at lunos. Karing may liwang sakuna, sakit, galigaligan at panganib. Balikdan mo kami at saupan, ikaming kekang anak, daralan kasakitan, paulin danop, albog, silab, ayun, bagyo at sakit. Ikabos mo rimbiyemi, rimpamilyami, rimbalemi at kabiyayan ni karetim panganib. Itiadwan mingan kapamilatan ng Kristong ginumi, kaya banal mong Espiritu. Amen. Jesus, anak ng David, malunos ka kay kami. Banal ay Espiritu, pasiknangan mo kami. Maryang induming kalinis-linisan, abayan mo kami. Talakad tapo. Tumula ka, o Reynanim Banwa, Alleluia. Ulinging pengain tuliran mondela, Alleluia. Sinubli ang mebye agpangkingging kasna, Alleluia. Ipanalangin mo kay King Diyos, Alleluia. Magsayak at tumula, o Birhen Maria, uling tutong sinubli ang mebye ingino, Alleluia. Panalangin. O Diyos, aking ulining pangasubli ng mebye, ning ginuming Jesucristo ang anak mo, pigkalub mo pong pepatulan ing mabilog ayato, apakirasan minaman sanang nabangnan, ing ligay nimbye alang kapupusan, king kapamilatan ng Birhen Mariang Induna, king uli na namang Jesucristong ginumi. Amen. Ligaya king igpa, king anak at king banal Espiritu, ligaya king igpa, king anak at king banal Espiritu. Ligaya king igpa, king anak at king banal Espiritu. King lagyuning igpampo ning anak ang banal Espiritu. Amen. Maya payabak po kay kayungan.
Tita Bisca, ay tita oh, kaya kayo po magkaya po dito, aramdam na kayo po ganyan yung may bago. Tita, hindi. Pasibayo po, mayapayabak po kay kayo nga. Yabi atala po king kikatampan panalangin king misang iti. Para king kapasalamatan at kaya doon nanding makatukiat ding karelang pamilya. Pablo and Reynalda Giao, Constantine Blesilda and Christopher Apimwar, Richard Paulo, Ray and Ricardo Giao, Clarita Raposas, Wenceslao Cañonero, Fernan and Maria Cristina Clemente, Clyde and Vanessa Santos, Joel and Maris Malit, Virilio David, Dondon and Yeyet Serrano, Juan Victoria, Isayas Francisca, Jose Jesus Kayanan and family. Para king birthday ng Migs Cruz, Juanito Manabat, Maricar Bautista, Ricarita Regala, and Irene Calma. Para king makapasubaling kaya Duanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Ninya Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Udarbe, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Aisel, and EJ Valentino, Joseph Emilio, and Ethan D.G. Acomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewi and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris and Lisa Pineda, Maxen Chua, Pilar Ocampo, Lucy Songlao, Andre Nicole Manlutak, Abigail Manlutak, Michelle Ocampo, Joy Sabado, Kyla Janelle Cabalya, Rupina Ocampo, and Natividad Ocampo. Paraking malagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Terry Davis. Paraking kapayapan ding kaladwa, Nicolas Apolonia, Herminia, Pablo, Hermenegilda, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia, Perfecto, Elena, Orlando, Eduardo, Mercedes, Royce, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Amu Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Ulia, Medalia, Amilcar, Renato, Rosario, Arsenio, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Benamin, Jennifer, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Miriilda, Librada, Rodencio, Rinaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Ignacio, Pasencia, Nestor Sicat, Jose Fortunata, Basilio Juana, Jose Gasa, Maria Jesus, Gloria, Valentino, Basilio Escolastica, Marisa, Aime, Cristina, Vivencia,
Jolica P. Aguilar Nieves, Calma, Juana Ernesto Flores, Jess Tantenco, Basilio Susing Paz, Maximo Raymunda Apolinar, Marcela Rowel Soriano Avelino Perer, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karitang ala ng makaganaka karela. Paraking kapasalamatan at kaya doon ang Dirupina Ocampo and Natividad Ocampo. Sakramento ng Binyag. Sakramento ng Binyag o Sacrament of Baptism. Yung sakramento ng binyag, yang magsilbing dalandaring hanggang sakramento, uling iti ing mumunadaring hanggang sakramento. King sakramento ng binyag, ing bibinyagan o mabibinyag, bubulusanan ding danum, buntok o kaya papalbog king danum. May babayo ya ing dati ng lumang pangatao at mayayaw siyang anak ng Diyos o Kristiyano. Mayayaos tamong anak ng Diyos, uling maging tamong Kristiyano. Malilinis tamo king kasalanan amana tamo, kang Eva at Adan. Ing milawot kaya katamo king Diyos, at king Paul ning sakramento ng binyag, mibabalik tamo king Diyos. Ing obispo, pari o diakono, ilaring malyaring maminyag king ordinaryong panahon at king oras ning kagipitan o emergency. Ing ninuman pwede ang maminyag at sambitlan la ring makanining amano ayaw santamong Trinitarian formula. Bibinyaganda ka king lagyo ning igpa at ning anak at ning banal ay espiritu. Amen. Atin limang simbolo ning sakramento ning binyag. Mumuna, yapin po ing krus. Iti pasiwala na king kapamilataning pangako ng Esukristo king krus. Mayat bus ing kasalanan tamo. Maputing imalan, iti tandane ning pamamiblas kang Jesus ating bibinyagan pasibayo ang sinubling mebye kang Jesus at iti simbolone ning kalinisan at dignidad. Katlo, ing laro. Ing laro o chrism oil, apapayid da king bibinyagan. Tandane ning pamaglukob na ning banal ay espiritu para makiagom kang Kristo, ari, pari at propeta, at patibayane ing kasalpantayanan tamo, kapat, yapin indanum, iti tandane ning dibinong biye na ibat king grasya ning Diyos at gagawa ning malinis impangataw ning bibinyagan. Ing danum gagawa ning dalisi ing kakatamong biye at lilinisan ing kakatamong kasalanan. Kalima, yapining sulu. Sulu iti babiene ing makasinding kandila. Tanda king sala i Kristo, yaing sulu ning yato, at babiene ing sala karing pengari, tegawan, ban mo nye sala king bibinyagan, at king pamananggap da kaniting sala, munyela naman sala karing aliwa. Nung ikristo yang sakramento ng Diyos Igpa, ing pisamban yang sakramento ng Kristo, at dempitong sakramento, ilaring sakramento ning pisamban. Announcement po. Santiago Apostol Paris Betis, Betis Fiesta Committee 2023. Regarding Betis Fiesta Committee 2023, Service Program for Employment and Skills Development, Special
at special collections for May. Susundo na pamurin po ng Betis Fiesta Committee ing pamananggap pong registration at application po ring bisang mag-train king TESDA at mika certificate karing makatuking programa. Number 1, electrician o electrical installation and maintenance. NC2 and NC3 level. Magumpisaya po kay July 2023, 34 days yamo po in training. Kadua, welding, NC1 and NC2 level. Magumpisa king August 2023, 34 days yamo po in training. Katlo, organic agricultural production o farming. Magumpisaya king August 2023, 29 days po in training. Kapat, industrial sewing machine operation, pamanayi karing kumpanya. Magumpisaya king September 2023, 20 days yamo po in training. Kareta pong interesadong mag-aral karening trainings, libre mo po. Ini nung akumpleto yun la po agad ding requirements. At sa upanda kayo pa po king pamasay o kaya king service papunta king training center o king pisamban. First come, first serve basis tamo po. Makipag-ugnayan na kayong po karing katamong Chapel Pastoral Council para makapalista na kayo at makapag-fill up form at mag-submit requirements. Samantalanan tamo po ing libreng skills development program ayayampang na po ng Betis Committee Fiesta Committee 2023 bilang metong karing projects pang serbisyo para karing memalen ng Betis. Kaya rin in communion prayers, atinta mo pong special collection for World Communication Sunday. 30% miras po king CBCP Episcopal Commission on Social Communications. 70% miras po king Archdiocesan Social Communication Ministry. Dakal pong salamat. Ingat at may papangaditam po. Kapanyagusan karing kakasal. Vernon Grace M. Maniago ning Uliana Subdivision, San Fernando, kasalyak ang Risville Lynn T. Mateo ning Santa Ines, kay June 10, 2023, king San Guillermo, Paris, Bacolor. Daniel S. Tolentino at Silas C. Culala ning Santa Ursula, June 17, 2023. Kasalapu, Pisamban, Betis. Aben S. Mirador ning San Juan Nepomuceno, kang Dennis Marlian N. Salonga ning Santa Ursula, kasalyak in June 10, 2023, Pisamban po ing kasal. Francis C. Layog ning Santa Ursula, kasalyak ang Angelica G. Parico ning San Miguel, ken June 9, 2023, kasalya king Pisamban. Ibsen Ernick N. Kanha ning St. Jude San Fernando, kasalyak ang Ana Karen Niña M. sa Agon ning San Juan Nepomuceno, ken June 16, 2023. Jolo N. Datu at Lian R. Roque ning Santa Ursula, kasalak in June 21, 2023. Ketikim Pisamban. Dexter Diisip ning Santa Ines, kasalyak ang Christine Joyce Sanchez ng San Juan Nepomuceno, ken June 24, 2023, kasal ketiking Pisamban. Dakal pong salamat.
Alleluia, 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 alleluia. 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 Alleluia, 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 King lagyuni po ang Anak, ang Paning Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manatiliya, kaya kayo, At kaya ka antimurin. kapatad, si Shantala, ring kakatamong kasalanan, baan karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal ang misteryo.
Magkumpisal ko, King Diyos, sa Sa may payang maypayang totoo, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at mi ay liwang kakulangan. Uli ni tay panigapu ko, ang Santa Mariang Kapilan Mandirhen, Teresa Blanangel, ang Pong Santo, at kay kayo kapatad, panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutam. Ing Diyos sa may payang tutu pakalulwa nakatamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala nakatangan sana king diye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Oy paming at banwa. Ding kaisipan mimi sa tsala para king panyatang ning kekang kayarian. Injang dela may Kristo king eraya boting kekeng panimanman. Banketa pagdulapan miya king kiyang likaya. Mananunasa nga tokyan miya ng nuya meni muna. At atoklasan ming kekeng kapanaligan king kiyang likaya. Uling ginuya mangkaman king alangang ka. Pamamasang iba't king libro dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teopilo, selese ko, ing sablang depat na, ampon ing tiro ng Jesus, iba't king kamumulan, angga king Aldo amitasya banwa. Bayo yamitas banwa, nilakwan niyang panabilin, king kapamilataning banal na espiritu. Karing taong pinili na antimong keyang apostol. Hilog dari nga patapulong aldo, kay ba't ning kamatayan na maralas siyang te pakit karelo, king miyayaliwang paralan. Ay karaniwan antimong patutu, king iyo mabiyeyo. Ikit de at akasabi, tungkol king kayaryaning Diyos at inyang makatipon la nga nang ninye panabilin karela. Kayo mama ko Jerusalem, nune, panayan nye karin, ingkala mapenga ko ningit pa, asabi ko na ke kayo, may minyag yayuan king kapamilataning danum. Dapot, ikayo, binang lambat, iba't king aldoy ti, mga binyag kayo king Espiritu Santo. Kaya beyay Jesus, kanitang mitipon lading apostol, at kitang de kayo, Gino, ibalik mo ne kanyan, king Israel, ing kayarian. Pikibat ng Jesus karela, ing kayo payaning igpako, iya ing mitutuldo, karing panawon at karing aldo, ay mga tulid kaya kayo, ing pakibalwan, pamo nung kapilan ladatang, dapot nikatman kayong upaya, o tang datang neke kayo, ing Espiritu Santo, at kayo, ing maging saksi ko, king Jerusalem. King kabilugan na Judea at Samaria at hanggan nakaring sikote ninyato. Kay ba't nang sinabi iti, mitas siya banwa, kabang makalawe yakeya at ingbiga, timpana ni kimpamanimanmanda. Makalawe la pabanwa, kabang paitas siya inyang bigla lang linto, king harapanda ringadwa kataong makayimalan maputi. Lalaking tao Galilea, nga nakarela, bakit pakatalakad kayo? Keti at makatalanga banwa, Jesus sa ikit yung mitas banwa, king arapan niyo, datang yang pasibayo, nung makanano yung ikit, mitas banwa.
ing amano, ing Ginoo. Salamat kin Diyos. Busaling masayang kulisa, Diyos king trono na manikya, para king ginuchupan lang ding trompeta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Busaling masayang kulisa, Diyos king trono na manikya, para king ginuchupan lang ding trompeta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikong sablang tao mapakayo, king mit mong tula, king Diyos kulisa kayo. Uling ingginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, yaing aring sakdal negulan. Busaling masayang kulisa, Diyos king trono na manikya, para king ginuchupan lang ding trompeta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Papandikiyaing Diyos king trono na, busaling masayang kulisap at ding trompeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitan ning kapurian ingari. Busaling masayang kulisa, Diyos king trono na manikya, para king ginuchupan lang ding trompeta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uling ing Diyos yaing ari, ning mabilugaya tu, kaya dalit kayong kapurian. Mag-ari aing Diyos, karing sablang bansa, makaluklok yaking sagradong trono na. Busaling masayang kulisa, Diyos king trono na manikya, para king ginuchupan lang ding trompeta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Busaling masayang ulisa, Diyos king trono naman ikya, para king ginuchupan la, ting trompeta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Adwan ko king Diyos ning ginutamong Hesu Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalubnesa ke kayo, ing espiritong babye kabiasnan ke kayo, at pakilala king Diyos, banlubusyeng abalo. Ipanalangin ko king aslaga na lasa, ning Diyos din ke kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ake kayong keyawos. Nung no antikarakal, at degolan, ing pengako ng ibye, karing banal, at ing alangangganang kayupayan, ke katamong manalig kayo. Ing kayupayan ay iti, ya naman, ing pepasubling miye, kang Kristo, at miluklok kaya king banwa, king dani ng wanan ning Diyos. Inya at yun nalalam kayo pa yan Kristo, ing sablang pamanyako, kapanibalan, kayo pa yan, at pamamuntukan. May gitya upaya, ing lagyo na, karing sablang lagyo. Emo king panahon na iti, nune, king paintungol man. Pepailalam ning Diyos, king kayupayan ng Kristo, ing sablang bage, at iyo, ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, iya ing katawa ng Kristo. Iya ing kasasakdala na nitang misasakdal, king sablang bage, nuka rin paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Munta kayo at ituruye karing sablang tao, ing kakong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilan man, ang gaman king kapupusan nim panahon. Ing Ginoo manatiliya, kaya kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Mintala ring 17 ay alagad king Galilea, at tinaglusla king bundok katildo ng Jesus karela. Panakit da kaya siniklod la
king arapana, bistaman mikakunula pa, ring aliwa. Lepita na lang Jesus at nga nakarela. Ing sablang kayo pa yan, karinbanwa, at keti king yato, mibiye ka na ako. Ulinita monta kayo at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa. Binyagan nyo la, king lagyuning ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. At ituruyo lang tupad, king sablang inutos ko kaya kayo. Tandaan niyo, kaya beyo ko kapilanman, ang gaman king kapupusan ning panahon. Ingmayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayungan. Kamusta kayo po? Mayap po. Yapong dong po, megmisaya karening magpiesta po. Inya pagpasensya nyo na ako po. Minsan po daramdaman tayo ini, lalo na kareng susuyo king pisamban. Lumampas na kabanwa kanyan. Ngara po, dimdam yun pong sinabi ra kaya kayo ita. Gusto pong sasabihan din, ano, appreciate na kayo o kukutsyan na kayo? Ha? Pareho po, ne. Minsan po, ating kong kaluguran nga na, among, ni mo yung asawa ko ka na ako. Gustong datang ko nga nang magsalita, lumampas na kabanwa kanyan. Ha? Pwede tamo pong lumampas banwa? Ha? Ulo. Nung pong kayang tayang literal, istong linampas tabad, waburi ng sagyan, tamikit. Tayakit nga pong Ginoo. Hali po, kasi limpasan tayo. Sorry nga liwa po, lalo na po istong nasisimba. Istong hikit din kakalaguran da. Pare, ganyan minom na ka pa. Ay, simba ko pa mo, pare. Are, lumampas na kabanwa kanyan, ngara. Oh. Minsan ali mo appreciate, minsan wala mo, insultuhan da ka pa. Lumampas banwa. Lawan tayo po. Nanay waring banwa. Lugarya po. Kanya pwede yung lampasan. Ha? Hello. Lugarya po. Kanya pwede yung lampasan. Nung lugarya, pwede yung lampasan. Ha? Nung lugarya po, pwede yung lampasan. Pero, aliya, lugar. Kasi nung lugaryo, di pwede tayong puntalan, maski na ng oras. Ha? Siguro pala yan tayo. Yung banwa, yapining lampas king kakatamong pamisip. Lampas king kakatamong akakit. Paburi ng sabihan, nga pong ginuyang makibalo. Nga pong ginuyamong makibalo. Pero ating tamong idea, nung naning king banwa, uling sasabihanan ng banal na kasulatan, nung nano, yung king banwa. Yung king banwa, ala ng sakit. Nakamagobra. Nakamagluto. Nakamikasala. Uling kayabe mo na nga pong Ginoo. O iting banwa. Kanya kitiking yato, minsan daranasan tanay ni. Itang haus tamo, ay, makabanwa ko. Nara. Itang intula mo, reasali. Uling ating mayap amilyari. Keko. Halimbawa po, rening bayong pasar king LPT. Eko makabanwa. Kay ba ning pilambanwang pamagaran? O ini. Ikaw may impakikuhanan mo. Pag masusyan tayo po, ing solemnidad, ning pamaytas na banwa ng Ginoo. Ing pamaytas na banwa ng Ginoo, di na nakatamong pag-asa ng Diyos.
Di na nakatamong pag-asa ng Diyos na ing pangatao tamo, malyari ang miras banwa. Uling, ing ginutang Yesu Kristo, ing Diyos sa may katawan tao, ing pangatao na. Ing pangatao na ng ginutang Yesu Kristo, may yakit ing kadyosan. At iting pangatao ngayon ni, delane king banwa. Dini na nakatamong balang space. Kristo, karin king banwa. Binusnining banwa king pangatao ning balang netong kekatamo. Ngayon po makanano tang miras ka rin. Uwitin ko tang. Kaya pong ebanghelyo, nga na ning ginutang sa Kristo, ing sablang kayo pa yan, karin banwa at keti, king yato, mibiye kanako. Ulinita, munta kayo at gawan nyo lang alagad kuring sablang bansa. Binyagan nyo lang, king lagyo ning ipat ning anak at ning Espiritu Santo, at ituruyo lang tupad, king sablang inutos ko kay kayo. Mumuna po, nandin, kaba po nga kami kaning arap na ning office. Announce din tungkol king binyag. Binyagan nyo lang, ngana. Naning binyag. Maging anak na katama ng Diyos, inilampas king kakatang pangabayit. Nakatamo mo, anak tatang tamo. Ampoy imata mo. Anak na katamo ng Diyos, limpasan de, itang biological aspetong ay ita. Po? So, kapamilatanan ng binyag, maging anak na katamo ng Diyos. Uy, tanda? Uy, tanda yung meto nga paralan. Bisa kang miras banwa. Maging anak na ka ng Diyos. Lampasan me. Itang kekang pangabay, inyang kekatamo pong arsabispo. Titimid na parati kekatamo, ang binyag. Nung makanano ya kaulagaw. Nung makanano ya kaulagay ni. Ako po dininan assignment. Kokotang na, yung assignment siya sigurong may itong binyena. Pakibalwan nyo nung kapilang kayo may binyag. Hali po. Blow. Sumbong da ko po istong ako may kibat. Hali. Kasi maulagaya. Ing binyak ang timowa, o balang mo mawari, limpasan may itang kikang pangabayit, kaya tiking yato. Ngunit, nibahid ka. Anting anak na ng Diyos. Kakadwa po, makanano tang miras banwa. Nga na ka ring alagad, ituloy lang tupad, king sablang inutos ko kay kayo. Ituruyo lang tupad, karing sablang inutos ko kay kayo. Nanwari ang inutos na ng Ginoo. Dakalya po, dakalya kautusan ng Diyos. Ingkutang, tutubarantala. Opo, among. At maralas po, ali. Hindi magkasakit tang lumampas banwa. Kasi ating maging sumbagal. Iyapin, in kakatamong makataong aspeto, anong luka rin, minsan mimiral, itang pamaging makasarili. Tala ato tuparan, ding kautusana ng Diyos. Tala ato tukyan, ding kautusana ng Diyos. Inyaing magpabayat kay katamo, inya etamo, pwede lumampas banwa, iyapining pamikasala. Iyapining pamikasala. Uling, etamo, tutupad, king kaburyana ng apong Ginoo. Ing pamaminto, king kaburyana ng apong Ginoo, mo po kabod pamaminto. Kaya pong banal na kasulatan nga na ng Ginoo, istong timpaling na kaning metong king danay mong wanan, ibiyeme pati kahili, lampas siya pa. Lampas siya pa. Istong mindam yang baro kaya ka, ing kapara mong tao, muna ikukwanan. Hali po? Nung pepasao piyang mamitbit kaya kami itong kilometro, gawan may 2 kilometro.
Papasobraya, papalampas siya. At iyan po, ineto nga hamon kay katamo. Agyutalang lampasan pamintuan, ding kaburyana ng Diyos. Aliwahit ang halimbawa, igalang mo rin kay kang kaparang tao. Ginalang me, ingkutang ating kang gewa. Wari ating neto nga ba yung tao, linapit siya ating Ginoo. Ginoo makanano kung takman, akamtan, hindi alanganga. Pamintuan mo lang rin kautusan ko, mana. Ginoo, pamintuan ko na langan, manibat pa niya nga na ako. Lanye po, pamintuan na nala. Pero na yung sinabi na ng Ginoo, kulang pa. Kulang pa. Pisalin mo rin kaya ang piban dyan at ipamhemo ka rin pakakalolo. Lampasan mo la pa. Lampasan mo paretang pamaminto ka rin kautusan na rin. Baha mo nga kamtan, ingbi alanganga. Kanya po kaluguran kong kapatad, in pamaminto, king kaburyanan ng Diyos, aliwang mo itang nung nano, itang ababasa tamo at naramdaman. Nung pwede ilampas ni. Dagdagan ni pa. Dagdagan ni pa, itang pamaminto. Marok, ing gagawang mayap. Marok, ing sosobra, king pamanyapat mayap. Marok po. Hello. Nung sobra-sobra ing kang pamanyimba, marok? Alipo. Nung sobra-sobra ing kang pamangadi, marok? Nung sobra-sobra ing kang pamanyaw, ka rin ka para mong tao, abala mong tutong mangailangan, marok? Ali. Ali. Uling oita, ing kaburyana, ng apong Ginoo. Uling in Diyos, sobra-sobra, lampas, ing bigyan na kay katamo. Agyang sarili ng biye, binyene, para kay katamo. Yan po, nanya po king kapampangan ng invitation. O yan yung metong hamon na kay katamo. Ning Diyos. O yan yung metong ng adwan kay katamo. Ng apong Ginoo. Nung bisa tamong miras, panwa. Nung bisa tamong mikitikit kamo king banwa. Anunuk rin niya ang ginutang Jesucristo. Ito parantala rin kayang kautusan. Alimo, kitang ababasa tamo. Nung malyari, lampasan tala. Lampasan talang daptan, tukyan. Ali makipagkumpetensya king apong Ginoo. Aliwa po ita. Aliwa ita. Nung tutukyan tala. Atong malyari, lampas pa king agyutamo. Uling ikatamo. Ikatamo. Dinina nakatamong talento ng Diyos. Dinina nakatamong pamagkataon ng apong Ginoo. Bandap tandareting sabla. Uling pengako na kay katamo. Kaya betaya kapilan man. Pengako na kay katamo. Kaya betaya kapilan man. Keti kinyato. At sana ka rin mo naman king banwa. Amen. Ipasyagdayin kay katamong kasalpantayanan, sa salpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayan tutu, lina lang kimbanwat yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginutamo, pengaglik ng upayan ng banal na Espiritu, may bait kang Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubli ang mebye, pepay tasya banwa makaluklok mananin Diyos, sigpang maipayan tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukom ka rin mabye ang ponne nga mate. Sa salpantaya ko king banal Espiritu, kisanta Iglesia Katolika, king pam sa makding santo, king pang patawad da ring kasalanan, king pang sublirang mering mete, at kimbye alananga. Amen.
King Aldoy ti inginong Yeso Kristo, pepay tasya king ligaya ning ipa. Karin manalangin ya para kay katamo at kambetamo. Nga tamo pong makliskeya, o Ginoo mabiyeka, saupan mo kami. O Ginoo, mabiyeka, saupan mo kami. Kaya bering sa bilang maniwala king banwo, manalangin tamo ban paniwalan taya naman ingyatu, ano nakatamo tutubo desus, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiyeka, saupan mo kami. Kaya bering sa bilang may binyag kang Kristo, manalangin tamo banto parantala rin kautusan na binya na kaya katamo, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiyeka, saupan mo kami. Kaya bering sa bilang maniwala king ikpa, king anak at king banalay espiritu, manalangin tamo ban ayagyag talo, kapamilatan ning kakatang pamibiyebye, ring alapang king kasalpantayanan ay iti, inya nga tapong manalangin. O Ginoo, mabiyeka, saupan mo kami. Kaya bering sa bilang sira kapanaligan, manalangin tamo ban ilo at itamo, eta kalingwan ing maygit kang mayupaya, kaya sa aking sablang dewakan, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiyeka, saupan mo kami. Kaya bering sa bilang taong mayap apilubluban, manalangin tamban ilo at itamo, akit tamo king balangaldo, ing kayabe tayo manggaman king kapupusan ning yatu, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiyeka, saupan mo kami. Kinong Jesus, gawan mong metong apamaytas indiyemi, metong amapibabat ang panyulong king biye at lugod mo, ngenit kapilanman. Amen. Repaitasyaban mo, Alleluia. repaitasyaban mo, Alleluia. repaitasyaban mo, Alleluia. 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 Matapulungan mo, inalakan likmat, alakan ng pagkakalan. Alleluia. Matapulungan mo, inalakan likmat, alakan ng pagkakalan. Alleluia. Repaitasyaban mo, Alleluia. repaitasyaban mo, Alleluia. repaitasyaban mo, Alleluia. Alleluia. Sa pantayanan na kayang kepasignaman at repaitasyaban mo, Alleluia. Kasalpantayanan na kayang kepasignaman at repaitasyaban mo, Alleluia. Repaitasyaban mo, Alleluia. repaitasyaban mo, Alleluia. repaitasyaban mo, Alleluia. Alleluia. Tao Galilea, manalangin ko banwa, Jesus te may kasmanwa, banwa ang kaliya. Tao Galilea, manalangin ko banwa, Jesus te may kasmanwa, Alleluia. Repaitasyaban mo, Alleluia. repaitasyaban mo, Alleluia. repaitasyaban mo, Alleluia. Alleluia. Nagkaupaya king Espiritu
makatuto kayo in Jerusalem. Mabilog kayo na, mabilog ka Samaria, handa sa Kuriyato, Alleluia. Repay tasyaban mo, Hallelujah. repay tasyaban mo, Hallelujah. repay tasyaban mo, Hallelujah. Alleluia. Pagpapulungan mo, inanakalikpan, malaban ng mga kalat, Hallelujah! Pagpapulungan mo, inanakalikpan, malaban ng mga kalat, Hallelujah! Repay tasyaban mo, Hallelujah! repay tasyaban mo, Hallelujah! repay tasyaban mo, Hallelujah! Manalangin kayo, kapatid, paning kanako at kaya kayong daon, maging katanggap-tanggap la, arapaning Diyos sipang mayupayang totoo. Tanggapanin sa aning ginuitin daong kayong gamat mo. King kapulit kaligay ning kayang lagyu. King kaya sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginuming mayupayang, tanggapan mo reting ke kaming ngayon yaning pagmasusyan ming pamaitas na banwang Kristong ke kanganak. Mananuna sanang bingke ang kalang, sa upandakeng mitas kayabe na karing tulaning banwa. Anong nuya mabibiyat magari, mangkaman king alangang ka. Inginu manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin. yat ngayo ring puso yo. Makayak nano king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat-dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, at numan karino'y pa Diyos king alangang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Yung kordero amilalako king kasalanan ning yatu, king kayang kamatayan, sinintang na ing kay kaming kamatayan. King pamanyobli ng mebie, linarin at binalik ing kay kaming biye. Ulinito kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe lang tok ng babye kapurian keka, at nganingang kakanta. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth.
Banal ming ipa, karapat dapat na kang purian ning meto yato, uling king kapamilataning kaya kang anak, Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal ay Espiritu, dininan mong biye at kabanalan ning sabla. Alakang tuknang mamaos king kaya kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang king kayalbug na, ing dalise daon miyampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamo mi, ing pabanalan mo lah, king Espiritu mo reting ayin adaralamit darawan keka, ban maging katawan at daya na uning kekang anak, Yesu Kristong kinuming, aminutos ke kami, ban pagmasusyan niya, iting Eucharistia. Kanitang denging mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pepasalamatan na ka at pinuri. Piraso ne at binyene karing kayang disipulo, nga na, tanggapan ye iti ikongan at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri. At binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti ikongan at minumko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubo para ke kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran na ring kasalanan. Daptan ye iti, king kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Perfectación, aleluya. Perfectación, aleluya. Perfectación, aleluya. Aleluya, aleluya. Perfectación, Aleluya. Ikat panwamang Maria. Aleluya. Ikat panwamang Maria. Aleluya. 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 ipagaganakan ming kamatayan ing kekang anak kaming abos ke kami, ing kayang maligayang pamanyubling nebi at ing pamaytas na banwa, kabang panayan ming panyatang ng pasibayo. Ing adaraon miya keka bilang kapasalamatan iting matbye at banal a sakripisyo. Balikdan me ngayain ning kekang Santa Iglesia at lawen me ing midawon king sarili na, pauli ning kamatayan na ikwa na kaming sinod keka. Pagkala mo king ikaming mi sulo-sulo, king kayang katawan at daya, mikatmon kami king banal ay Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang metong ayalang hanggang dawon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang santo. Muna kambe ng Maria, kapinanman birhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, ingkayang malugod at banal ay esposo. Ringwan ay apostol at maligayang martires, at ding sablang santo, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat, king arapan mo. Ipaiti sana ngayon ing pangasot mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ay ato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugudin kekang Santa Iglesia, akasalukuyang maglakbe keti kinyato.
Kambening kay kang talasuyo, Ipapa Francisco, ingke kaming Arsobispo Florentino, Pasyano kay kaming Arsobispo Emerito, ding sablang pari, diakono at magpari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kay kang anak. Ipapakiramdaman mong mit mong pakalulu ing panalangin na, iting pamilyang pinulong mong marapkeka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, lupaman makasawat. Kadakan mula naman ding kapatad ming mayamon na biye. Ating sablang keka, may matulat may muna keti king yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alang-angga. King kapamilatan ng Kristong Genumi, aking uli na, pagkalumuking yato, ing sablang bagi mayap. King kapamilatan ng Kristo kambena at kayo, ipangmayupayang tuto, kagong ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangaga. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. King mit mong kapanaligan at lugod king ipa, idali tayang ining amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Panking kasawpaning kay kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo. Ing kapayapan ko, badye ko kay kayo. Hemos sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan din kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning ginumanatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurim. Ipakita mong ening, misasan metong tamong king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayo nga. Agnus Dei, quis volis, et ad
Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yato, wala ring mayayaos king apunan ning kordero. Ginoo, yak matampan tanggap ko, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
At intamo pong special collection Forward Communication Sunday. 30% miras po king CBCP Episcopal Commission on Social Communications. 70% miras po King Archdiocesan Social Communications Ministry. Ngayon po pakramdaman tayo naman po ing monthly financial report ng kakatamong Paris Finance Council. Dakal pong salamat. Magrasya nga bak po kay katamongan. Ini po yung financial report for the month of April 2023. Rempong mass intentions, 34,604 la. Mass collections, 440,236. Rempong baptism, 30,500. Weddings po, 35,100. Confirmation, 1,200. Then pong certificates for baptismal, confirmation, and marriage, 3,900 la po. Marriage bands, 500. Use of facilities, kempong kakatamong basketball court, 6,300. Donations for church projects, 76,485. Pilgrims fee, karempong bisita tamong daratang, 22,690. Organization dues, 4,505 and 25 centavos. Second collection po, 66,816. So in total po, 722,836 and 25 centavos. Kaya mo po, detang 144,501, considered la pong trust liabilities na etala po pwedeng gamitan keng kakatamong operating expenses. Ilapin po ding second collection, 66,816. Donations for church projects, 76,485. Ang popodet ang keng kumpil, 1,200. Totaling 144,501. Then pong expenses tamo, stipend and stall fees, 36,000. Salaries, wages, and allowances, kanayang pong convent staff, ang po pa pong aliwang mag-serve, 150,410. Medicines po, 4,343. Food, 25,249 and 69 centavos. Electricity, 39,724 and 61 centavos. Water, 2,550 and 65 centavos. Telecommunications po, 3,938. Liturgical supplies and paraphernalia, 26,595. Office supplies, 5,565 and 55 centavos. Other supplies, 8,232. Furniture and fixtures, 24,815. Transportation expense, 678. Gasoline and oil, 9,738. Repair and maintenance, 21,012 pesos. Security services, 34,000. Other disbursements po, 700. Prices, anya pong Easter party, 15,934 and 25 centavos. Computer equipment, 43,000. Air condition, 48,000.
Trust liabilities, ilapin po detang second collection, 92,410. So total disbursements tamo po, 592,895 and 75 centavos. Against total collection of 578,335 and 25 centavos. So may ka-deficit tamo pong 14,560 and 50 centavos for the month of April. Yung pong beginning balance tamo last March is 230,258 and 39 centavos. Less deficit tapo ngeni 4,560, 50 centavos. RQS po, babayaran tamo king Archdiocese, 26,280. Further studies, 1,000. So, all expenses po to be deducted from the balance as of March is 40,840 and 50 centavos. So, tintapong ending balance Paris funds, 189,417 and 89 centavos. Then pong other funds po, Kasin Bank, ken General Fund po, atin tamong 699,302 and 90 centavos. Cemetery po, 453,896 and 40 centavos. BUB po, 314,424 and 48 centavos. Vocation, 133,503 and 66 centavos. Cordero, 131,133 and 88 centavos. Heritage Foundation, 360,623 and 40 centavos. Arcas, Santiago Apostol Paris, 234,574 and 85 centavos. Then trust funds tamo po 3,300,000. Sanctuary de Santiago Columbarium 162,632 and 35 centavos. Dito pong Christ the King for service to the poor 86,000 la po. So dakal pong salamat kay hanggang sa hopyo. Sana po patuloy tayo pong suportan ng kakatamong Pisamban. Salamat po ulit. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kaniting Eucharistia tatakman ming dibinong biyay pagkalub mo king yato. So panmukeng tuking mit mong lugod kang Kristo, painturo king biya langang ka, anong nuya ginumang kaman kapilan. Inginuman at Iliya, kaya kayo, At kaya ka antimorin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa maipayang tuto, ingipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umena kayo king kapayapan at lugod ng ginutang Jesucristo, apepaitas banwa, Alleluia, Alleluia. Salamat in Diyos. Alleluia, Alleluia. Mayapayabak po kaya kayo nga. Maya payabak mo naman po. Alleluia, Alleluia, Alleluia.